Yok. Good night. Are you ready for the lesson dedim. Lesson деген эмне эле? Listen. Сабак деген, а? Сабакка даярсыңбы dedim. Are you ready? Yes, I am ready de. Yes, I am ready. Okay. Sumaya, are you ready? Yes, Yes, I am ready. I am ready. Okay. Thank you very much. Так, калгандар эмне кечигип атат, а? My big is like a Сел кире албай атам дейт. Эмне болду? Силер киргенде эчтеке болбодубу? Интернет жакшы элеби? İnternet. Oba. Benimki biraz katı. Anan kirdi. Айланып атат дейт. Интернети жакшы эмес окшойт Аселдики. Жазып атат да. Ben onayla kirdim Ecekey. Силерде интернет жакшы экен да? Ben onayla kirdim. Так, экөөңөр аз окуп туруп эле калгандар эми кирет окшойт. Эмне болду? Уктап калганбы булар? 5 мүнөт, 10 мүнөттөн кийин Ecekey кирет. karşısına okuyalım. Так. Вставьте пропущенные слова дейт. Мына эксерсайзды бир иштейбиз бүгүн. Exercise 4, 4-үнчү. Ушул сөздөрдү билесиңерби? Мыналарды окугачы биринчи ыксан окуу катары, анан кийин Сумая окуйсун. Please. Пожалуйста. Happy. Ne deydi? Happy. Котормосун окуп эле кетер. Өзүн эле окуп кетер. Read and write helps. Hate. Clever. Blue. Sky. Light. Эми Red and green. Elnur свет oynaç. Сумая. Read. Please, please, happy, read and Write. read, write, student, help, kite, clever, free, Fly. flight, Fly. fly, School. Sky. school, Sky. kite, fields, Flies. flies, Red. read and green. Green. Эми ушул сөздөрдөн кайсыл тыбыштарды көрүп атасыңар? Fly, sky дегендерди эмнеге I деп окудук? Antkeni Бул жерде кайсыл тамга үндүү тамга болуп атат? Fly, sky деген сөздөрдө. Y деген тамга үндүү тамга болуп атат, а? Үндүү болуп атат. Ошол Y тамгасы кайсыл жерде туруп атат? Сөздө кандай болуп жайгашып атат? Fly. Ачык муунда келип атат, а? Ачык муун. Y тамгасынан кийин үнсүз тамга жок. Ошон үчүн бул I болуп окулуп атат. Түшүндүңбү? Flies дегенди эмнеге I менен окудук?
Өзү fly деген сөз, мына why деген бар го. Ушул эле fly Ага. деген сөздүн экечи айтылышы fly болот. А мынаучу flies деп калганда бул кандай мааниге өтүп калды? С кошулганда. Көптүк. Көптүк түргө өтүп калды. Көптүк түргө өткөн үчүн мына why тамгасы fly деген өзү чымын деген сөз. Ошол чымындар деген сөзгө өтүш үчүн why'дын ордуга es ушул 3 тамганы кошуп коет. Анан көптүк түргө өтүп калат. Түшүндүңөрбү? Fly деген Ошон үчүн fly деген эле аталышка сыны кошуп окуп коебуз. Flies депчи. Мына please дегенде эмнеге и деп окудук? Кайсыл табыш бар бул жерде? Е жана а экөө бириккенде и табышын берди, а? Табыштарды айырмалагыла, эсиңерге сактагыла. Мына жердечи happy деп окудук. Кызына Кайсы iyi табыш? болуп. Эмнеден А бириккенде кызына iyi болуп. Happy табышы эй. табышы келди. Анан эки п бириккенде бир эле пны окуйбуз, а? Анан why тамгасы сөздүн акырына келгенде и болуп окулуп калды. Бул жердечи Ритте и деген и табыш бар, табышы. а? Е менен а биригип и табышын берген. Бул жердечи right деп окутабыз. И. Right. Ай тамгасынын ай деген табышты берип атат, Анан W менен R тамгасы бирге болгондо кимиси окулуп, кимиси окулбай калат. W окулбай калат, то есть R окулат, а? Right деп окуйсуңар. B деген окулбай калат. Right эле экен. Мына жерде kite деген сөздө kite'тын акырында и тамгасы бар, үндүү тамга бар болгон үчүн мына ортодогу ай тамгасы ай болуп окулду. Эгер мына жакта е тамгасы жок болгондо, эки үнсүздүн ортосунда турганда деп окулуп калат эле. Түшүндүңөрбү? Жабык муун деп ошону айтып атабыз. Мына сөздүн акырында cleve деген окулдуга, неге мына r окулбай калды? R тамгасы көпчүлүк сөздүн акырында келсе окулбай калат. Англис тилинде ушундай. Cleve деп эле калат. Кимдин баласы ыйлап атса микрофонду өчүрүп тургула. Гүлмира эженики. Meniki az. Микрофонду өчүрүңүз. Az. Green деген сөздө мына жерде эки и тамгасы бирикип келгенде и кылып окуйт экенбиз, бирөөсүн эле окуйт экенбиз, а? Экөөнү тең кошуп созулма кылып окуп албайт экенбиз. Green. И деп эле окуйбуз. Эми мына сөздөргө коюп чыгабыз. Кимдер мына сөздөрдү түшүндүңөрбү? Түшүнбөгөндөр барбы? Бар. Please деген сураныч деген сөз. Happy деген бактылуу деген сөз экен. Read деген окуу деген сөз экен. Read and write деген жазуу деген сөз. Окуу жана жазуу деген экен. Help деген жардам берүү. Kite деген cleve деген экен. Ой, kite деген баягы батберек. Мына бала учуруп турат го. Батберек ошону айтып атат. Воздушный змея. Так, андан cleve деген сөз акылдуу деген сөз. Sky деген асман. Ice деген мындар деген. Red and green. Red кызыл жана green жашыл деген. Жашыл. Ооба, мына and деген сөз. Флисте окудуңуз мына эмне экен? Флистеби? Риттин алдында флисте? Flies. I менен окулат. Эми ушул сөздөрдү мына тексттин ичине коюп чыгабыз. Бул сөздөр калып кетиптир да. Эми биз толукташыбыз керек. Willy деп мынау Willis. Бул адамдын баланын аты. Willy. Жаныга мондай апостроф коюлуп, үтүр коюлуп туруп, s кошуп койсо, бул нын деген мүчөнү берет. Willинин деген. Виллинин. Тыны кошуп койсо, Willis деп баягы көптүк түргө өзгөртүп албагыла. Жаш балдар, 4 класска чейинки балдар ошентип түшүнө албай кыйналышат.
Себеbi mына bu жерде mına flies dep es деген мүчөнү кошуп коюп көптү туруп алмаштырып койгондор да бар да. Апалар ушуну жакшылап түшүнө алмаштар. Бирок ошол көптү туруп алмаштырганда дагы s уланып калат. Нын деген мүчөгө келгенде дагы s тамгасы уланып калат. Муну кантип айырмалайбыз? Анан дагы бир эмеси бар. She's деген бар го. Ошондону да с кошуп калат. Ошондой адаша турган жерлер бар. Биринчи мен мынаны түшүндүрөйүн. Көптү түрүп өткөндө s кошулат, бирок сөздүн акырына апостроф коюлбайт. Үтүр. Мынандай үтүр коюлбайт. Ушундай үтүрү жок деп s кошулуп калган болсо, ал сөз демек көптүк түргө өткөнү болот. Эгер сөздүн акырында мындай үтүрчөсү бар болуп туруп, анан s кошулуп калган болсо, бул нын деген мүчө экен деп түшүнүңүздөр. Айырмасы ушунда. Мүчө кошулат экен да анда. Нын деген мүчөгө өтөт. Мисалы мына Вилли болсо, Виллинин деген сөз болду. Эми Виллинин эмнеси? Биринчи бул жакта түшүнүп көрөлү. Вилли can дейт. Can деген сөз эмне балдар? Ким билет? Can кайтты. Мына экинчи сөз түшүнөмдү. Can. Кандай беле? Кандай? Can деген кыла алам, жасай алам деген сөз. Нормально болмош. Well, Can Willy can deydi. Willy кыла алат деп бир нерсени айтышыбыз керек да. Биринчини баштасак, Willинин эмнеси десек болот? деген окуу дегенби? Willинин Кыла алат деп Willy's kite дейик, а? Willинин батбереги деген сөз келет. Сүйлөм болот, а? Чүнки Willy can, Willy жасай алат, эмне кыла алат? Эки сөз табабыз мына жактан. жардам бере алат. Willy can helps. Деген жана s кошулду. Эмне үчүн? Бул нын баягы ал деген сөз бар го, ошол эмеге коюлду. Мужской родго, анан ал деп үчүнчү жакта турган үчүн s кошулуп калат. Willy can help. Will. Well. Willy жакшы жардам бере алат деген сөз болду, Well деген эң жакшы деген сөз. Күчөтмө даражада жакшы күчөтмөсү. Андан кийин деп endi sandy дейт. Endi менен sandyге эмне кылат? Read and green бул башка келет. Happy, read and write. Read and write жаза алат. Ал Endi and sandy. Endi жана sandyге эмне кыла алат? Жаза алат, окуй алат десек туура келбей калат го сүйлөмгө. Биз наоборот мына helps дегенди ушул жака коюшубуз керек. Endi жардам бере алат деген сүйлөм экен бул жакта. Helps деген бул жака коебуз. А Willy can деген жерге эмне кыла алат десек болот? Абдан жакшы read and write. Окуй алат жана жаза алат десек туура келет. жакшы жаза алат, Эң жакшы жаза алат, окуй алат деген экен. Кийинки сүйлөм. He says эмне эле? Айтат деген. Айтат. Let's read Andy. Let's read Sandy. Let's write Andy. Let's Says write. ал айтат. Let's read. Эмне деген read? Жазуу. окуу. Келгиле. Кел окуйбуз Andy. Ол кыздын аты Andy болуп айтылат, а? Let's read Sandy. Эми Sandyге айтат. Кел Sandy окуйбуз деп экөөнү тең чакырат экен. Let's write Andy. Кел Andy жазабыз. Let's write Sandy. Кел Sandy жазабыз деп атат, Andy and Sandy read well. Энди менен эң жакшы окуйт. Andy жана Sandy жакшы, эң жакшы окуйт. Andy and Sandy write well. Эң жакшы жазат.
Endi жана сенди. Endi sendi Willis. yaxshi жазат. Willis эмнеси? Willis не кылат? Бул жерде эми Willis дегенде нын эмес, Willy is деген сөз келип калды. Willy болсо эмне болду? Алар жакшы жазып калгандан кийин. Willy нин болодагынан мүчө кошултабы эжекен? Жок, мүчө эмес бул жерде. Willy мындай болуп калды деген маани келатат. Willy happy мисалы эмне дегенде? Ыраазы Жардам болуп да. Бактылуу. Энди менен сендини чакырып окутту, үйрөттү, андан кийин мындай элестетсеңер историяны. Акырында мына айтып атат го, энди сенди right well. Алар абдан жакшы жазып калыпты. Демек, Willy эмне болду? Абдан кубанды, бактылуу болду, ыраазы болду деген сөзгө happy'ни койсок туура келет, а? Алар андан кийин абдан ыраазы болду деген сөз келди. Sandy says Sandy says, let's make. Make деген сөз эмне болот? make ниле? Make жасоо деген. Жасоо. Sandy айтты. Кел жасайбыз. Нени жасайбыз? Бат берекпи? Кетип калды. Бат берек коюлду го. Ажа Бат коюла элекпи? Жок, койгула элек, азыр жаздырып окутуп бүттүк да. Эми калганда Ошо. Sandy айтты. Кел бат берек жасайбыз. Sandy Ошондой says, болот. let's make a kite, okay. Бат берек Kite. жасайбыз. Kite. Willy and Andy, let's says Willy. Willy. Кел анда Willy да. Let's says Кел. Andy. Sandy says эмне деп атат? Келгиле. Бул Sandy жерде says help me деп жардамга кимди чакырат? Willy менен Жардам бер деп атат. Clever деген. Жок. Clever деген акылдуу. Асманга учурууга жардам беребиз дейби. Sandy says. Sky деген не деген эле? Sky асманда, ошо асманга учурууга жардам беребиз дейби. The kite is Sky деген асман уже ал мына жака келиши мүмкүн Sky. Мисалы, бат берек асманга кетти, учту деген бул жака түшүп кетиши мүмкүн. Fleece деген не дегенде? Flies. Деген Please. Менин Okay, kеттик. Sandy says, let's make a kite. Willy and Andy, let's says. Willy. Let's says and Sandy says, help me and Andy. Help me деп туруп бир нерсени сурашат булар. Please дейт, а? Please деген сөзүбүз бар да мына жерде. Биринчи да, сураныч деген, пожалуйста деп. Sandy says, please help me. Сураныч, бизге жардам бер. Willy and Andy деп Willy менен Andyни чакырды. Sandy чакырды. The kite is бат берек эмне болду? асманга Sky. The kite is red and green. Кызыл жана жашыл деген өз сөзүбүз да бар. Is дегенде ал мынандай, кандай деген суроого жооп берген сүйлөм болот да, is коюлсачы эгер. Бат берек кызыл жана жашыл түстө десек болот да. Willy and Sandy likes it. Like эмнеде? Жакшы көрүү. Willy, Andy жана Sandy эмне кылды? Аны жактырды. Let's the kite. Келгиле. Энди асманга дегенди Sky.
Let's sky the kite. Say Sandy. The kite is high in the... Жоқ, ал sky уже бұл жаққа келіп қалады екен. This kite, Aa, this kite, ол жерге well, flies very well. Say Sandy. Let's дегенде, fly дегенді қойып кеткенбіз. Let's fly. Мына. fly. Келгіле Мгм. ұшырауса, fly деген ұшыру деген мағынасы да. Fly деген чыңын, ана екі мағынасы бар. Бұл жерде батберекті ұшыру бойынша сөз болып атат. Демек, ұшырау, ұшыраус деген мағынеге қойып кеткен. Let's Мгм. fly the kite. Батберекті келгіле ұшыраус dedi. Say Dedi Sandy. Sandy. Sandy айтты. The kite is high in the... Бұл жақта in the sky. Асманда. Kite is high. High деген сөз не? Ne Qaysi? degende siz? Fly değil mi? Fly mı? Жоқ, мына сөйлемін қарасаңыз. The kite А. is high. The kite is high. Неме қандай деген? High деген сөз, High. жоқ, қандай деген ал hi болып эле жазылады. High деген сөз бұл биік деген. А, Батберек, биік. Қайқиратта ең дегенде бұл қандайдыр бір тұрған местаны көрсетеді да. биік. Биік, асманда. Sky деген қалып кетті ғой бұл жақта, Асманда биік тұрады. Биік шықты деген. Sky. Биік асманда тұратын. Эми мына акыркы сөйлем. This kite дегенге не коебуз? Clever. Sky. Flies деген сөзүбүз калды. Flies. Fly. Учту, учуп жатат деген сөз, This kite flies well. Абдан жакшы учуп жатат бул батберекте да. Ұшты. Say Sandy. Ким айтты? Сен де Sandy. айтып тұр. Sandy айтты. Түшүнүктүү болду, эми ушул биз койгон сөздөрдү эстеп окуп бересиздер азыр балдар, апалар. Таппай калсаңыздар мен жардам берем. Бул жерде азыр бир сөзүбүз калып кетти. Мына clever деген сөздү акылдуу деп мынабул эки баягы жазып окуп жатканда ошол жерде бир жерге коюш керек экен. Бул бир жер калып кетти. Же Willy clever дешибиз керек. Же берки Энди менен Сэндини clever кылыш керек. Willy is деп ким окуп берет? Ушул жерден окуп кетиңиздерчи эми. Сумая барбы? Окуйсуң Сумая? Oku давай. Willy. Willis clever. Qaysi? Clever Willis. ушул жерге коет экенбиз. Willy is clever. 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 Willy can. Very well. Qaysi? Эмне кыла алат эле? Willy Read and write. read and write Read and write Right. very well. 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 Well да. Kingse. Well. He Well, he Bak ne He helps болып қойылады. ооба жардам берет деп койдукпу? Help and Cindy. He says let's Let's read. read and let's read Sandy. Let's read and Right.
And let's And let's Stop. write Stop. To'xta. Bu and yerga keldingmi? Mana yerga keldingmi? sen de. Bu yerga kelding, ha? Mhm. Ha. Evet, Kichkina chekka deb atadi. İhsan sen aytib otasizmi? geldi. Jekay deb so'rayotgan kim? Men İhsanmi? Ha, ayt. okuyvereyim mi? O'qi muna joqdan. Let's Ayşe. men ko'rsatib turammi? Let's write send and send read will. İhsan And let's read send let's write and let's write send and send it will and send write will. Willis Willis. endi menen sendi жазып калгандан кийин үйрөнгөндөн кийин Willy эмне болду? Ыраазы болду, бактылуу болду дегенде эмне дедик эле? Happy. Happy. Happy дейсиң. Happy. Так, анда токтойюн, башканы окутабыз. Токтоной деген барбы? And Астыңкысын is улантып happy. окуңуз. Send says let's make Make a make a let's make a kite. qanday? Kite. Батберек жасайбыз деп, а? Kite. Willy and Энди Andy let's says will let's says and send says yardım berdi Please. бизге жардам Sky бер. Please. Сенди суранып атат. Эмне деп суранат? please Please help me. Mhm. Please help me. Willy and Энди. the kite is the kite Is. R- High school. red and green. Red and green. Red and green. Willy and Sandy like it. Mhm. Let's Акырында the kite деп атат. Батберекти эмне кылабыз? учрат. Учуруу. Fly. Let's fly. Fly. Let's fly. The kite. Mhm. Says Sandy. The kite is high in the please деген Асманда? жоқ. Yeah. Sky. Sky. In the sky. This kite flies ба же? Flies will stay Sandy. Well, says Sandy. Гүлмира деген окудубу, окубай калдыбы? Мен окубадым эй. Түшүнбөй эле уюк сурап отурам десем бери. Сиз мына Сэндиден баштап окуң. Сенди кана? Мына мен көрсөтөйүн, мына көрдүңүзбү? Sandy says деген демеш. Сенди says let's make Make a kite. kite. Will and Mhm. let's Face. says will let's says and Sandy says
Өткеннен Please. қоямын. Please. Please help Please, me. please help me. Me. Willie and Andy. The kite is өтке Red Bright. and Ай, And қандай? green. The kite is red and The green. kite Now, is and green. red And green. and green. Hı. And green. Жасыл, а? Kızıl cana Will, Vildi. Will and Sandy. Sandy. Like it. Let's айқайға түсіп бір жаққа түсіп кеттім бе? Жоқ, түрлі кеттім. Böyle. Let's. Let's Batterekte. деген Kelgile batterekte ne kılağız? Uçurağız. Uçurağız деген fly. fly. Let's fly the kite. Says Sandy. The kite is hitch High. in High. high in the өткеннен қоямын. Asmanda деген koyuş керек. Асманда қандай? Sky, sky. Sky. The kite is hitch неден? High. He- High de okuyuş. high in the sky. Sky. This kite өткеннен қоямын. This kite. Ақыл. Қайсы қалды? Fly. This kite flies қалды ғой? Ова. Flies. Flies. Қойды. Flies well. Says Sandy. Тұр ғой? Oha. Ұйқым келіп, кім нені айтып отқанын түсінбей отырдым да. Mi düşündünüz mü? Зеңген қыз. Алла. Мамайыз. Мамазасы мен шешеген ұқсайды. Tree. Бәғиям оқылады? Nazaktan tanlayız. Ve yes'ti ve yes itis dep ekönün birini tandap ketebiz. Bizde eğer is it menen suratsa jooptu yes itis dep жооп беребиz. Мына itis деген дайым жооп менен кошо берилет да. So is it менен суралса it is менен жооп берилет. Ошон үчүн дайыма it is менен кетет мыналар. Hmm. Та ким окуйт? Мына сүйлөмдөрдү эле окуп кетесиздер. Мен Сумая оку, катар кетер. Is a green tree? Tree. Tree? Three. Is it a Black. Black. black cat? Black cat. Black cat? Is it a red pencil? Is this a red pen? Is this a big bee? Is this a green kite? Kite. Is that a green Fly. flag? Is that a red cap? Yes. Endi gülmeye joku. Baştan. А? Is Is it a green tree? Green tree. Tree. Is it a black cat?
Is it a red pencil? Is this a red pen? Is this a big blow, back blow? Big B. Big B. Is this a green kite? Is that a green fly? Is that a red cup? Oğul kaldı mı? Ya. Uktuk, Ha. uktuk. Start. Yani Murat kızı Çolpanay. Is it a green tree? Is it a black cat? Is it a red pencil? Is this a red pen? Is this a big bee? Is this a green kite? Is that a green fly? Is that a red cup? İhsan var mı? Там жолшет ол нарғы группада баяй нөлөгөйдө ыксан iyi бар уже. İhsan sen nölöge da katkatasın bak. Malak. Иксан деп Aferin. аткандан Oku mınalar İbrahim. kadar oku kaçkına şarladı. Беш. It is a green tree. Kesini mi It is a okuysun? black cat. It is a red Al. pencil. Hadi Is sen çık. this a red pen? Is Al, this a al. big bee? Is this a green kite? Ya onda Is Fatma'sın. that a green flu? Fly. Is that a red cup? Ay иксан окутат кегилеп таң окучу бая окубай калдыңар го наргыда. Ballarda okutunuzlar. Çolpanay ece baldar yok bu. Жоқ, мен Fatma. Fatma. Ke. мен өзім эле эжеке чолпон эжеде. Tak mınanı okuysunlar. Apalardan. Мен окуп берейинчи. Okuyor. Pedestal. Ушундай болот. Pedestal. O. A'dan keyin Pedestal. eki lı tursa ol kıl okuysunlar. Mınalarda misalı. Bu sol. Small. Pedestal. Bol. Small. Şunday oku. Pedestal. Pedestal. His red ball. Balls. Pedestal. Hı. His red balls. Small. Small. Please take a small green ball. Hı. Please take a big ball. Hı. Pet Pit. like Seslemez pit de okuyorsun. pit like Small. small balls. Jane likes Jane Jane. Hı. likes big balls. Likes. Likes big balls. Hı. I like big and small balls. Hı hı. Tura. Sumaya okucu. Pets.